O čo ti ide? O čo ti ide? Čo to máš? Čo to máš? Extrémista. Srku. Máš na to? Urobíš nám nejaké prekvapenie? Chceš aj úsmev? No. Áno. Dobre. Čo je kameraman? Kto bude lepší? Vy ste do piči, hoši, sa trimajte. Dobre. Áno. Kurva! Oj, ale daj mi do piči. Čo ti je to mal, Mišo? Neberte ma. Hoši, neberte ma. Jak to smrdí? Miešo. Ombaj! Zmeni do papelu. Ranga. Hoši, to tu je živý. Máte, zeber to z ďalky. Marek, zeber to z ďalky, z boku. Ja chcem to. Tu je Maťo Poľská. No. Pičo, to sa rozstavilo. Kurva. Vnútri je žeravé, dívaj. Tak to dopadne, keď pap sa hra z pyrotechniku. Tak, hoši, zaverte ma ako oproti dymu, ako, ale... Ombák. Veget. Povedlo sa.